tlangwalal ro hlua tanshil hi pulalung muana le piral chandamit te fano pang berdot tu ni turin August ni kwa sang ni pakhat khan alo pianga pianpui unaw mechia pathum le mipa pakhat anei tlangwalal ro hlua hi mingoi choi tak ni ma se a thiante bula chuan fiam thudu takle thiante tilim tu ber ani class 10 chu Kendriya Vidyalay MZU atangin azowa class 12 chu my school veng hluya zole in chumi hnuwa silonga BA Sociology zirchun zomin an college ah hian MSU len lai ni unita secretary ani a an hostela room fiber loman adongbok infiam na tuimi ni in basketball le football a khel na sachin le a an hostel football team coach ani hial rimoi atui hle boka adam lo in enkol lai po in guitar le keyboard alom a inti hlim na ber ani thin a khup na awangin silong atangin aron ho a October ni sari sang ni somni pathum Indian civil hospital in entir ani a atuka Trinity hospital MRI ti ngal ni in phailama refer ani angin Apollo hospital Kolkata in entir ani a akhup veilam a cancer ani ti hriat chu ani chemotherapy lak chunjom ni in azi om deuh nuwa in lama ron ho in enkol chunjom le ani a adam hlei theilo awangin Apollo hospital Kolkata panle ani a hetatang hian medica hospital Kolkata a refer ni in February ni sompali sang ni somni pathum nilai nia akhup cancer chu zai anita ani hemi nu hian in lama in enkol chunjom le ani a Nazareth hospital chaltanga voitam tak in enkol ani bok April ni sompali sang ni somni pali Sunday khan Ebenezer hospital alut le in achuapa tuitling ti hriat ni in enkol chunjom ngal ani a ataksa in niam lam panzelin ventilator manga enkol ni in ataksa ha damnan meini khatzana tangin na chhok na sang pek ani a maktak main meini thum zirtop tlailam darnga borvela ron harin fi atakamegin apa in abiak na po zaizirin aron chhang ani hetiang takana atur chung hian achung tele thiante bula na soi ngai lova na mel po lantir ngai lovin chel takin atur tang thin zual lampan zel ma se mel mu se omin om ngai lova ha dam takin me nili sang ni somni pali jing lamdar kwale chanve khan chatuan ramin pansanta ani